Walang pasaka kalena lalendul tamate katungkunan mabentisan kukua tabe tapatan rampa kalingaduan tata palidan maya-maya suling pakiraminta kuulangan pa usagurare itu sana madatunta masolanasang yang betul rombongan siane tinggo lomai tambunan rombongan Delgus Tandililingi Domai Tobiasa Agung rombongan Bung Gailon Domai Tobiasa Agung rombongan Siane Selin Yumai Makutana rombongan Siapungalan Domai Saluampak rombongan Sane Andri Lamai Parara Randa Batu rombongan Siane Ripan Togulo Randa Batu rombongan Siapong Iren Togulo Randa Batu rombongan Siane Andre Togulo Randa Batu rombongan siapa Pak Giral Togulo Randa Batu rombongan Siane Rizal Labro Maranten rombongan Bati almarhumah Neronge Buntau rombongan Siane Pinta Madian rombongan Madayu Madian rombongan Bati Nesule Togulo rombongan siapa Pak Dien Batu Siane Messi Parinding Batu rombongan siapa Pak Ita Labo Maranten rombongan anak Nek Deo Buntualang rombongan siapa Pak Endra Sola Cepatia Pedurian rombongan Siane Pera Rantibone rombongan Siane Ice Buntualang rombongan Siane Juan Toyasa Agung rombongan Siapung Aldi Karatuan Tolu Bangla rombongan Siane Tegulu Jomai Padang Sapa rombongan siapa Pak Marcel Jomai Santubu rombongan siapa Pak Ita Turian rombongan Saleh Turian rombongan Karung Sute Jomai Salutubo rombongan Dino Jomai Palu yang betul salurara salubugo lameng pasaka kalenang lameng karakpa sama de ketungkunan maupun bisa. Oke pemirsa, jadi itulah penyebutan rombongan kloter pertama yang akan memasuki pelataran duka di Tongkonan. Iya, sadiamo kami to kamu to mentari matamu. Ya. Sadiamo sane Simokoro. Yo, tahu usahakan nila ko kita bentuk solanasang to rombongan bangka di Saaboninga ta Tamanasang. Yo. Ya, rombongan kloter pertama yang akan memasuki
rombongan pertama. Inilah para Star Jumai. pengantar kita, pengantar tamu pemirsa. Ya tutup duluan nih, jong pun. Gitu dong. Sudah mempersiapkan diri. Oke. Nah, sudah mempersiapkan diri akan memasuki ruang tamu atau tempat pelayat di rumah di sini pemirsa. Pengantar tamu kita yang paling cantik pemirsa. Oh, oke. Yo tadi depan itu rombongan menyusul. Yang itu rombongannya siane Fidel, ide itu durian. Rombongannya siane Katrin, ide Rangga Batu. Rombongannya siapa Pak Dekal. Belum itu bareng-bareng. Rombongannya siane Neta. Karangan. Rombongannya siane Charlie, Durian. Rombongannya Nek Sumundu, Romulo. Rombongannya Mama Pande, Marante. Rombongannya Bapak Winda, Marante. Rombongannya siane Lora, lo mai balik. Rombongannya Nek Mail, lo mai tonga. Rombongannya Nek Masorok, di Randam Batu. Rombongannya Nek Tigu, di Randam Batu. Ya tutup nali perulungan nanti teh, orang boleh beli ya. Yang nak kami lalu ya. Beli pakan bahkan. Ya. Hutan itu tuh di tinggal air. Ya, iya. Emang gitu? Iya. Iya. Oh, dia kan. Iya. Oke. Leh. Ada yang oleh. Di Oman Desi Paturo. Di Oman Desi Kamaron. Di Kalina Amin Melon. Ya, maju. Maju. Ini semua keluarga dan anak cucu yang akan memberi pangan atau sirih kepada pelayat yang akan masuk ke ruang tamu pemirsa. Oke. Jadi yang akan membawa pangan ini atau sirih adalah semua keluarga dekat atau anak cucu dari almarhumah. Boleh bantu ke?
Mantap sekali. Woi. Tabe parandena tondoko si mantang dan napang leon. Tabe pesalu sangka mate tondok angga pebile bisaran mate pang leon. Ki gua tonta lambi bamba toram mga tonta dete pesurunan tonario. Tonta mengkara patama tondogo terus inang. Tangi toda talambi nalimongan taratui pak de tanpa naindo pasiruan nama dadi. Kena kita buka tungan kena bak teng talaliu tang tatangga pala male tang tailoran pamembogo. Male dipotangi-tangi membogo lalangan nara. Apa kita menara duka susi mintu na sambolangi narandeta kalua mak balerang temairi ikatang nauran ni tang nabis sige pini-pini banang asiran na sulapan dan membayan na tumeng kami tuman membating Kara pausaurus soina bukutang si peadiran Belan namanda ama puri kada puanda na puri manda kada puang na palintin bisara to puang pararakta Umuay ulek nalangin dora si sonda si pakatana si solon si pakarana Kidengki na bebatang lembang ka tuan sunga na petaba kuli-kuli rarato duan way mata susi diyo te maallo to demo diyo te kulula di pemarasan kumuatang lama lusa iya saburan ulang rarak narara makamban tangla di kulle di tanang ni maswa sak de perendem bulan na bukutang si peadiran Yar kata tongkol umpulan bangan rampaman kapak tutun umpamata sakarian na basya si tuka rapu diong kangda si gumpangan belan na turro paria mo diyo datang di kaletaun ni sumpatarana mo diyo tundong tumatangta le na pumakambang mo taginan piya na pumanimpa mo sembiran lutong-ulo tiyumba ami pantarisan solarupa makaraina pantara na kanato di boda tumuan e pangluluan nato di kolang lobisara sepatana yang tunduko tangan na suruk kiada Bayanan tang di kabiran dandana sangka tondok na siapa tanam di gente tong hindo tanangan pasak tong nambe tamuan di pabintin tanah saririnna tiumba buka pantaranak solarupa makanaina pantaranak na to dibagi baneran daun to ditage-tageran ni kayu tang di peroloki padahal di talu kalau na dayanan talu tampang atung kasangan na pagkapati umba duka pantaranak na padang dilu yang matondoho napalanduan nito di punene tuang luangina siapa te malia tung kasangan na to dibagi to kiran kandang daw may banwa puan na puginaloy lalang tama padang dilu
Turpadiyaw ni sumpataranak tigil temi padang naon doon gandang. Nagikuha tabi tibong ka sang ruwaran rinding inde barong-barong datu tigil lang sang sesemanang nabanuatan kaurangan indalantang tau lapi. Tatong kunur ko balaran nampak si mantau ni sumakarin mandiong perantian tuyo di borong tarulutang pinday yakna. Latakanay si pamatuay indong temi pemeraputal lang si babarong karulungan makalima na temi tumakaturan nao. Anggan na temi yan kadadian makalima na temi bingsulat ibusanan. Pagkaba temi yan tumarang na sa pulong kay tina na temi dirgwapa na sumarong na lalusang puluhan na. Bidang talong puluhan doang getang-getang bilang bidang puluhan bisong pusukan na. Nadetekan na bulong na soralang pagpelelen na. Latimba si sarili sa budi bahas secara perparaisan pada pengaluan atas pengaluan toilet. Lama suruh pindah yang berketimbang tiga yang bilang yang dalam berkusurin kararakmu. Nabi gua tabet tadi main dikat diong taruno si sambung siman rande palai diong raka si tadoan.
Iti, pasang. Iya, yang terakhirnya. Tidak bisa nih ikut sama ada elektrik nangkoi nanti. Ya mau. Ini ada. Karena lipat. Jangan landang tekan. Jalan masuk, ya cuma robo, jalan masuk, laku, robo kan. Jadi pilih bang yang main, ramai. Dinoti, iya iya. Kami saja mantap pilih biasa itu. Awet pun, kuikun. Oh, Kilormen merubah. Kilormen pemirsa. Wah, berdiri kami, mau kami dikasih bola-bola. Nanti bagiannya dibagi dua. Oke, jalan. Enggak, kok sila aku malam ni masih kak. Tidak boleh bubar di tengah jalan. Ini anak-anak mau bola juga. Aman. Oke, aman. Aman. Aman saja. Tenang, tenang. Ini dia ke depan, kami tempat tua. Oh, itu tadi dapat aja tak aman event ni. Oh, kami patantau. Tidak kita
Oke, berikutnya akan masuk ke Toma Peru. Pemirsa, oh jangan mau main. Kirin. Amerika ini ke dolar. Jadi saya dulu. Kurel ya? Kurel ya? Siapa namamu lah? Kiwen. Ya? Kiwen. Kiwel. Oh pemirsa, nakasih nato lagu. Nakasih nato lagu-lagunya pemirsa ya. Yo Garuda. Woi pramugari kah? Pramugari. Ya. Garuda Ting Ting. Mantap. Sementara masangay tirong. Inaro tirong, tiyo. Oke, masih prosesnya. Waktu dia siap tidak ini pemirsa. Kita spill dulu yang lain dong, yang Peru. Tarik ako tumapalinta, tarik ako tumapapalimit, siya andi indo, patalis din dari kesuluna, tumasunta. Ini salah sih, oke. Itu ko na lumayan natin, bulan na putana, na pulaan sila kulinenan at naputali kesulun. Ya. Betul Pak, itu benar ini yang nakutana, nakulangan yung lako ini. Oke, baik.
sekarang masih bayi pemirsa, jadi kita mungkin dengar saja penyebutan dari sana karena terlalu jauh ke sana, sementara kita masih butuh ambil gambar di sini. Pindah pacar teh. Siapa ini pemirsa? Halo guys. Ya. Baina siya nene juan damit to ya sa ako, umpatu siya sa paan na sili. Siapa pacar ini? Ay nakakite, baina siya nene nalipan sa malito umuran ng batu na sutan kesuro. Baina siya nene nalipan sa malito umuran ng batu na sutan kesuro. Masih minum dot dia pemirsa. Halo. Halo. Hai. Sementara Mas Sang Ibai ini pemirsa. Oh. Hindi siya mayroon Nakakite, Baite. baina ka naman kung neroy na may bunto na sutan kesuro. Baina ang masong neroy na may bunto na sutan kesuro. Kata bilang gari-gari.
Emina Rabaite. Baik na siya papa na endra nito durian umpatu anak tomate. Baik na siya papa na endra nito durian umpatu anak tomate. Emina Rabaite. Baik na siya papa na endra sola papa dia nito durian umpatu anak tomate, anak saya joyo. Bisa apa? Dasa wisma kemudian umpatu nenek nabi. Kasih tulisannya dasa wisma kemudian umpatu nenek nabi. Meminta apa? Baiklah sepertinya orang may tambunan na potang kesuru. Baiklah sepertinya orang may tambunan na potang kesuru. Indah apa? Baiklah sepengaldi kami kondukubangan akaratuan na pituaran. Baiklah sepengaldi kami kondukubangan akaratuan na pituaran. Emina Rabaite. Baiklah anak-anak ide o sambal ibu buntualang na putang kesuru. Baiklah anak-anak ide o sambal ibu buntualang na putang kesuru. Emina Rabaite. Baiklah anak-anak ide o sambal ibu buntualang umpatu nekwin. Baiklah anak-anak ide o sambal ibu buntualang umpatu siya nenek nakwin. Emina Rabaite. Baiklah siya nenek na pinta lamay maajan na putang kesuru. Baiklah siya nenek pinta lamay maajan na putang kesuru. Talarap titimi sa dolor. Emina Rabaite. Baiklah siya ni Obi sambal imay runtual lumpatu siya nenek nakwin. Susi mo tole. Ya. Emina Rabaite. Baiklah siya nenek na andri lamay parangaran ng batu na putang kesuru. Baiklah siya nenek na andri lamay parangaran ng batu na putang kesuru. Emina Rabaite. Baiklah siya pungiran lamay tobulo randang batu umpatu siya nenek nakwin. Baiklah siya pungiran lamay tobulo randang batu umpatu siya nenek nakwin. Emina Rabaite. Baiklah siya nenek na ite sama limay buntualang umpatu siya nenek nakwin. Baiklah siya nenek na ite sama limay buntualang umpatu siya nenek nakwin. Emina Rabaite. Baiklah siya ni Erode may tambunan umpatu siya nenek nakwin. Baiklah siya ni Erode may randamba may tambunan umpatu siya nenek nakwin. Emina Rabaite. Baiklah siya ni
Malimi Tobulo, umpatu sa Nene Queen. Waina siya ni Andre sa Malimi Tobulo, umpatu sa Nene Queen. Iya. Empatan. Jatuh dan Emindara baite. Waina bate nesule sama Tobulo na Pituaran. Waina bate nesule sama Tobulo na Pituaran. Bapak nih. Opera. Tahu lah. Mangkar ka di sangay te. Pa. Hindi sangan na. Hindi sangan na. Alpha. Hindi sangan na te. Alpha. Oh, kepimisa. Emindara baite. Waina bate nekare lang may boro umpatu sa papaanan lokal. Waina bate nekare lang may boro umpatu sa papaanan lokal. Dan baka yo yan ang taangot at garingin sa lanasan kita diwagat tumarapul-rapul ba iti may kagkasuro tidwa na lulakoy na iti may sinibisa-bisa ang kaleta sa lanasan lasi pagkana kita nila masola siya pila-pila pagkanin ti solanan tamanin papatipin na puro sumanga. Mangkar ka ba, Barman? Bangsa mo. Cek. Cek. Mga sisod na tulangan tumaraputalang laut di mga pakan ni Jamay Katagpunantang La sisod berkir makabunan na Allah sarang kaya ni Jamay Kamarang Dinantang Kini mapalidan roko bambaria maladita masolangasang mentuara roko sulen kararatang gamayri tabela kotoron kipo indok na kipo ambe na pakanamin tu suluk tumanda panaria tanmon inde barong-barong di pamadato bintin panasaran bekaran dalam tau labi kumwambay mangkasya miki sitirol indo temay tamarra putalang upo miki ispe manta kaboro makalima na temay tamak kapunan nao si pamatua indo ko diyong kapunan pangan si pagano kalungan diyong pelang barang bulong Urungan gulay temay ada na lembang untuk malawangan ni temay damdam talagang na pintutuan na kuli-kuli rara. Pakapa kung mamay mangkasya bikin untarimay temay taduan duay maatan jumay tomeraputalang temay pintaduan sakit di pamatanak jumay tomak kapunan nao tunarempung lan kadamisa na burung lan kasanginan na surung mali temay manang nindo tunatarangat kadaturo lan telepongan pondok na bayanang kanjanggalan ni telepongaria kapamisarang lan temalu pulitay kumagan na siya upa tapupay pada makui masola na sangan na masakyarak tamarubingin penanta solo tobatan kaletang dan nasyauka menaroro ka na tamatasi na may parumpong parayan na tamaminanga na tumpong si tamutasi tamangga si kaminangan ta Yang tiawo tapatula gula karang gelungan nangikuat hari tangan putiran dan buka tuan di tangan pulipang parayan ni pagkilangan pagang sahol dan dari pagang santan kepelaran melakukan biosan tuni pemai sanarak di yang berdiri bilang dari pagang tenang ni si pagkilangan na kanang papanas sa kaborok at kabukangan tayo yung tema ang luto temo yang
Yun, napotong nga pag pemicaraan man. Ano po kara mo yun, apa po, mag-atin pasalay. Oke. Itu mau pemirsa. Ia untuk ketengkonan kamarintinan na siya Nenay Cita Jumay Karasik Rapotongkon Marintin Meriparumali Lato siya Bapak Jepon Long pataru ketengkonan na Joingan na siya Bapak Jepon Ketengkonan kamarintinan na siya Bapak Radi Daya may labo Rambutan kembali tutun keboro lagu sepapan Jepon. Lang petaru ketengkonan na giolingan na sepapan Jepon. Ketengkonan kamarintinan na siane rakan. Sambali Michael Sarre. Rambutan kemarintin mempat kembali tutun keboro lagu sedenek kui. Lang pemanas keboro ketengkonan na giolan tanam na sedenek kui. Ketengkonan kamarintinan na siane sain. Jumlah lakutana Nakuan sin lakuin Lakuan masa kedua keturunan dia lantang berusaha dua saya berusaha apa keturunan kamarintinan siane diko dua metambunan rambut pemakamban pun kurengena kita sering atau butang sikadera anak tutun matan yang suruh belum pernah sekeboro ketempuran di lantang merobong belum kasera ketempuran kamarintinan nas delgus dan dililingi bomeko yasa aku rambut tempur maritim memang kembali lagu sebapak seli Lalu pemana sekeboro ketumpunan lagi lantang merusak pulau saya urusan apa? Ketumpunan kamarintinan na sebung kailo, Romeko yasa agung, rapometan damali tutun keboro melaku bapak seli. Lalu pemana sekeboro ketumpunan lagi lantang merusak pulau saya urusan apa? Ketumpunan kamarintinan na sebung alam, jumlah lompat, rapometan damali tutun keboro lagu senene Andri. Batu sa papanampi Long pamanas sa kaburo ketungkuran na di lantang nomor 15 sa 10 kasera ketungkuran kamarintinan na sa Bungaldi lamay karatuan tumbok bangla Rampurulong pamakamban Kuturinge na makamban tutun pamigdi tanah sarili na bukutang si Piadera Ang natutun na tuwa Lampang na sa kaburo katungkunan na Diolantang Morobong Pulong Kasera Katungkunan kamarintinan na Siane Juan Dumay to yasa akong Rampumen patumali ilago sa papaselin Lampang na sa kaburo katungkunan na Diolantang Morosang Pulo sa Lagosang Puapa Ketumpunan kamarintinan na siane Ice Sambalin may buntualang Rampumitan damali tutun kaboro laku siane nekui Lampang nasa kaboro ketumpunan na diolantang 25 saya laku 20 kerua Ketumpunan kamarintinan na siane nepera Rampo makway mata Lampang pemanas sa kaboro ketumpunan na diolantang merobong pulong kasera ketumpunan kamarintinan na siya papahendra sola siya papadea hindi tubulian Rampotong kamarintin ng patumali ilakon ang tumate Lampang pemanas sa kaboro ketumpunan na diolantang merobong pulong kasera ketumpunan kamarintinan na anak ne Deo sambali may buntualang Rampung pamakamban pun turinge na makamban ang natutun matanggian suru Lalu pemanas sa kaboro ketungkunan na diorantang merubung pulong kasera Ketungkunan kamarintinan na siya papaita Lang may labo marante
Rambutan Damali lagu senene selin lomba manas sa kaburo katungkunan na diolantang nomor 10 sa lagu 10 apa katungkunan kamarentinan na sa babadian batu senene Messi daya may parinding batu Rambutan Damali tutun kaburo lagu sa papanopa lomba tarung katungkunan na diolantang nomor 10 sa lagu 10 apa katungkulan kamarentinan na bati ne sule inde to dulu randang batu belan na taruk syoso mimi situran dadi an natutun metua lompataru katungkulan na diolantang mengerubung tulung kesera katungkulan kamarentinan na siya Mak Bayu daya may madian Rampunan Patumali tutun kaboro lagu siya papayana lompataru katungkulan na diolantang nomor 5 saya lagu nomor kasera katungkulan kamarentinan na siya ne Pinta daya may madian Rampung pamakampan bunturenge narara makampan pabintin tanah sarili na tumibukutang si piaderan ang namatutun matangkian su lompataru katungkunan na diolantang nomor 20 kasera katungkunan kamarentinan na almarhum ne Rone bungay buntao kumuatang lamalu saya sa ulang-ulang rarak narara makampan tangla di kulay di tanang ni masua sade perendem bulan na bukutang si piaderan ang natutun matangkian su lompataru katungkunan na diolantang nomor 20 kasera kamarentinan na siya Rizal lamay labo karante rampotongkon marintin ng Patumali lago siya Nenek Seli lompa manas sa kaboro katungkunan na diolantang nomor 10 sa lago 10 apa katungkunan kamarentinan na siya Papagiral lamay bolo Rampunan Patumali tutun kaboro lagu sa Nenek Seli lompataru katungkunan na diolantang nomor 10 sa lagu 10 apa katungkunan kamarentinan na siya ne Andre to pulo randang batu Rampunan Patumali tutun kaboro lagu siya Nenek Kui lompataru katungkunan diolantang nomor 25 sa lagu 20 karua katungkunan kamarentinan na siya Pungiren Inde to bulo randang batu rampotongkon marintin men Patumali lago siane Kui lompataru katungkunan na diolantang nomor 25 sa lago 20 karua katungkunan kamarintinan na siane Ripan inde to bulo randang batu belan na taruk sioso mimi situran dadi an natutun matangkian sur lompataru katungkunan na diolantang nomor 20 kasera diolantang nomor 20 kasera katungkunan kamarintinan na siane Andri lamay parara randang batu belang na tarum syoso mimi situran dari na tutun matangkian su lomba manas sa kaburo katungkunan na diolantang nomor 20 kasera katungkunan kamarintinan na siane Pidel inde to bulian katungkunan kamarintinan na siane Gatri diaran na batu katungkunan kamarintinan na siya Bong Degar doon ito barong-barong katungkunan kamarintinan na siane Letra yung may karangan katungkunan kamarintinan na siane Carly to bulian katungkunan kamarintinan na Sumunggo yang nagbulu katungkunan kamarintinan na siya Mapande yang may Marante katungkunan kamarintinan na siya Papawinda yang may Marante katungkunan kamarintinan na siya Lora may balik katungkunan kamarintinan na siya Mayu doon may Tonga katungkunan kamarintinan na Masoro hindi rin ng batu katungkunan kamarintinan na Piligung hindi rin ng batu mintul na to
Mintu na to orang potong maritim patumali lago siya nenek kuit. Ulang petaru keturunan lagi ulang tahun 25 saya lagu 50 kedua. Katungkunan kementingan siane tegu jomai padang sepang. Rapotongkon maritim patumali lago siapa Pak Nopa. Ketungkunan kemarintinan na siapa Pak Marcel Jong may salu tugu Rapotongkon marintin patumali lago siapa Pak Nopa. Ketungkunan kemarintinan na siapa Ngita Ide Durian Rapotongkon marintin patumali lago siapa Pak Nopa. Ketungkunan kemarintinan na Saleh Ide Durian Rapotongkon marintin patumali lago Ketungkunan kemarintinan na taruh na sukte Rapotongkon maritim patumali lago siapa Pak Nopa. Mintu na to Rapotongkon maritim tutun kaboro lago siapa Pak Nopa. Lawan pataru kemarintinan na joinan na siapa Pak Nopa. Kumua susimo sangarakta na saburan dan dipuduki na dete daratong ka dililaki daw may betong punang kadang. Nakuha bating na to merap talang Mario na makalima na to makapulang na. Kumua dua dikatan dilambi na masiri manapatang di karating na. Ulang tandang 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 sa siya sa limbo tandang tandang tanpahan di tandang dari tandang apa Yesus kau buka abang dalam pengetahuan dan pengetahuan yang paling selamat lagu pikiran itu insulasi. Oke, baik pemirsa, kita jeda. Kita akan kembali sesaat lagi.